Assalomu alaykum do'stlar aziz. Birodarlar favorani giromi. Inak darsi navbati ро дар бораи чӣ тавр настроит кардани шаблон чӣ мегузарем. Яъне ман барои худам шаблонро тариф кардам. Шаблон яъне дар ин ҷо нишондоди свечаҳо, яъне вақте ки свеча поин мешавад, медвежьи свеча сурх нишон додааст, бичи свеча сабз нишон дода шудааст. Яъне баъз ин индикаторҳоро пайдо кардам. Дар ман индикатори стохастик аст, индикатори RCI аст, инчунин чӣ аст? Volumes, яъне чӣ объём, индикатори объём аст. барои худам ман хеле настройка карда гирифтам. акнун касоне ки мехонам ба таври худ чӣ кунам, настроит ки мо барномаи MT4-ро мекушоем, MT-Trader 4-ро дар ҳолати оддӣ, яъне по умолчанӣ ин хел нишон медиҳад. яъне фони сиёҳ бар свеча, бичи свеча боло ба нишон додагӣ сафед, прозрачный гирдаи сабз, медвежьи свеча сафед, фонаи сафед, гирдаи сабз нишон додагӣ. барои ин восприятии мо инқадар хушрӯй наменояд. ин тавр гардонида барои мо сар хушрӯй фаҳмӣ мешавад. барои ҳамин чӣ тавр ба таври худ настроит кардани ин шаблонро барои шумо ҳозир чӣ меомӯзам. хуб бибинед. дасти рости мушро зер мекунем. дар ин ҷо свойства мебурад, свойстваро зер мекунем. дар ин ҷо тамоми рангҳои настройки ҳамин свечаҳо, сеткаҳо, фон ва нишондати нумератсияҳо дар ин ҷо чӣ ҳаст. фарз кардем фон black, ин фонро дар назар дорад. текстро дар назар дорад. white гуфтагине сафед, инҳо сафед аст. ин сетка, ин сеткае ки вуҷуд дорад рангинро дар назар дорад. барф верх, яъне свечае ки ба боло баромадааст. ин свечае ки ба боло омада, рангаш чӣ? сабз нишон додагӣ. свечае ки вниз фуромдагӣ, яъне инҷо дар назар дорад, яъне сабз дар назар. ҳозир ҳаминҳо ба таври худ мо чӣ мекунем? настроит мекунем. биче свеча, яъне вақте ки бар боло буром, яъне сиёҳ нишон додагӣ. медвежьи свеча чокарагӣ, сафед нишон додагӣ. бар гуфтан ин барро дар назар дорад, бар гирдаш. акнун линия сабз ки нишон додагӣ, линия сабз, объёмҳоям чӣ? Сабз, объём гринам сабз, линия аску, уровни стоп, инҳо ред ба умолчанӣ инҳо асосан мо дар ин ҷо тағйир медиҳем ин фонро, текстро, сеткаро, барф верх, барф низро, биче свеча, биче медвежро дар ин ҷо чӣ тағйир медиҳем. бибинем. ман вибор кардам, фарз кардем фонро сафед кун гуфтам. ин сафед мекунам. мана дар ин ҷо ивашавис нишон дода шудааст. текстро сиёҳнавис мебиҳам, сиёҳ нишон медиҳад, дар ин ҷо нишон додааст. бинед. сетка по умолчанию ҳамин чӣ хокистар ранг меистад. барф верхро чун сабз меистад, бигзор сабз истад. барфи низро чӣ кор мекунам? сурх мекунам. барои фаҳмиши мо хушрӯй шуданаш, яъне омофаҳм шуданаш сурх кунем беҳтар аст. бисёри трейдерҳо ва дигар одамон ҳамчун болоравӣ бичи свечаро сабз нишон медиҳад, поёнравӣ яъне медвежи сурх нишон медиҳад. мекун свечаро дар назар дорем. свечаро низ мо бичишро бо чӣ кор мекунем? бо сабз нишон медиҳем. акнун медвежи свеча чон кунем? бо сурх нишон медиҳем. акнун линияро чон кунем? сиёҳ мекунем. гирдака сиёҳ шавад беҳтар аст. линия сиёҳ шавад беҳтар аст. нишон медиҳам ин линия бози кардасаги фарз кардем бинед рангаш дигар мешавад. фарз кардем дигар дигар шуд. бигзор сиёҳ истад, барои сиёҳ беҳтар аст. объём бигзор сабз истад, линия уровни стоп уровни бисёр сурх истад беҳтар. акнун бинем окей мегӯям. ин ҳамихел яъне графики мо ҳамихел тавзро мегирад. бинед окей, бинед графики ки мо ҳамин тавзро чӣ гирифт. акнун барои мо дар ин ҷо чӣ намерасад? индикаторҳо месад. чӣ хел индикаторҳоро пайдо мекунем? ман боз як чизро гуфта гузарам. вақте ки шумо дар ин ҷо ягон новкро пайдо карданӣ мехоҳед, мо албатта
به اینجا چه خیلی پریبروس کردن رو نشون میدم. فرض کنیم میگیره USD مثلا اصلی $30 به چی etnographic انرژی چه اومد در اینجا در اینجا الکل چی اومد لازم نباشه چون کنیم ذکر ما دیگرش رو فرض کردیم گرفت پاته ها میشه در اینجا اومد kanadski dolar japonski yen اومد در اینجا چون کنیم نصف کنیم ذکر دو پایداش کمش اون بیتکوین خاص است فرض کنیم etnographic euro avstralijski dolar بیتکوین باز این نصب کلمه با میاموزیم فرض کنیم اینها رو دلیل میکنیم از دیگر دلیل اندیکاتور دلیل اندیکاتور ببینید دلیل اندیکاتور هیچی نمید دلیل من اکنون چی خیل به همینجا چی پیدا کردن در کار چی رو این اندیکاتور رو من میاموزیم ببینید از اندیکاتور نیست اینجا میاموزیم اندیکاتور این رازیل اندیکاتور میداره در پایان اینجاست اندیکاتور زیر میکنم در اینجا کدام اندیکاتور شما ویبر کنید میشود لیکن ما یک بعضی با مارکت کار میکنن بعضی با ارسای بعضی با پارابولیک ما برای شما ویبر کردنی استخاستیک را چون کنم نگاه نشان میده استخاستیک در اینجا علاقه ورود ها رو نشان داد ها رو با مالچانی حالت خودش میگذاریم اوکی رو زیر میکنم ببینید در اینجا چی اندیکاتور استخاستیک پیدا شد چه در اینجا من نشان دادم اینجا هم چی پیدا شد اکنون اندیکاتوری والیوم رو چه پیدا میکنم من به شما نشون میدم ببینید اندیکاتور ابیوم چه پیدا میکنم ابیوم در اینجا ابیوم رو زیر میکنم اندیکاتور والیوم اینو میزنید گرین رید با مالچانی میستد کانتر اینها رو قسم میکنم لینه رو این قصد برای نشان دادنش برای مفهومشون است لینه قصد رو میبینید اوکی ببین پیدا میشه اندیکاتور والیوم چی پیدا شد واضح برای اون که بالا هم شدیم ما این رو دلیل میکنیم باز بالاش رو پیدا میکنیم برای این دستگیر کرده با بالا میپتیم اوکی نه بالاش رو چی پیدا شد در اینجا اندیکاتور ما نانمایان ساست ببینید لینیاش رو چون کنیم غفستر میکنیم خواهیز فوق نه باریکتر میکنیم چون که استخاستیک ما ننموده شده است باریکتر میکنیم نکنه استخاستیک ما چی نمایان شد سویس استخاستیک میداریم уровень цвета این هم غفستر میکنیم برای اینکه نماید برای اینکه لینی کبود لینی سوخته برای ناز نماید ما چی میکنیم لینیش رو غفستر میگیریم لینیش رو هم میگیریم لینیش رو میگیریم غفستر میگیریم که ناز نماید بینید چقدر ناز نمایان شد اکنون به شما سوال میدید که اندیکاتوری پارابولا چی پیدا شد اینو شما هم من نشون میدم من دلیل میکردم دلیل شد اکنون اندیکاتوری پارابولیک سر چی با نشان میده ترند رازلی ترندرنده هست نه رازلی ترندری اندیکاتور چی پارابولیک سر میگیریم به همین گرفته با موش قاپیده دستی چاپ موش قاپیده به اینجا میبینیم خودش پیدا میشه اوکی پیدا نشد لینیه سبز هست پیدا شد لیکن همون نمایشه بنابراین ما رنگش رو چکر میکنیم دیگر سیاه میکنیم که تو نماید تفسیرش رو غفستر میکنیم من حاضر سوازش نمیشه برای همین ما ایواز میدیم
Delete. Akun az diğer میپرتیم برابرlik سبز. اوکی. ana چی؟ سیاه پیدا شد. برای اینکه فرق کرده است از این سویچ ما سرخ هم نمی‌کنیم، سبز هم نمی‌کنیم، چی می‌کنیم؟ سیاه می‌کنیم. نمی‌باید. اکنون همه همین ایندیکاتوری که ما نصب کردیم، همه همین سویچ‌هایی که ما چیکار کردیم نصب کردیم، فرض کردیم که همین رو تکرار ساخته نشیم، ما باید همین شابلون رو چیکار کنیم؟ سخن‌ریزی کنیم. یعنی همین شابلون که خواهیم زاگرزی می‌کنیم، همون شابلون به همین حالت چی تبدیل می‌شه. ما آواره شده دوم بار همین کارو تکرار کردیم. چیکار کنیم که این شابلون چی ساخته شه؟ ببینید. دستی راستیمون رو زیر می‌کنیم. در اینجا چی هست؟ شابلون است. ساختن شابلون می‌گیم. کجا با ساختن می‌گیم؟ برای خودمون یکم پاکی در کاریرا می‌گیم. فرض کنید در اینجا داگی. اینجا ساختنی می‌کنیم. ساختنی می‌کنیم. نه ساختن شد. اینو برای ما من سوال‌هایی باشد درس نوتی مادا چی سوال‌هایی باشد در زیر کامنت بنویسید. نه تا درس‌های آینده. خداحافظ. خداحافظ.